Anyang aki din! Apay, Angelica, anya ba ng tinaramid mo, ah? Ninanang mat, kasangsangpot yu langam na puro ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awaan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga ron ti kinataok nanang, anya nga ron ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko ananang. Ada, nga manulaan. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagurada ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay, jakamukan ka. Saanak ba't achismusa? Saan matlaang achismusaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ah, ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano mga main. Mangibabain day dyan nga Angelica. Ah, apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? At dati nang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no naipabarangay manan idi na palabas abulan. Ay, binulan matan nga agsarsarita da ken ni kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakit do saan ama kamarites. Bagbaga amana na, isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Jack malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayem ken kuana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahoak nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na taon langan. Tag-review ak pa lang nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidem. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa nanang. Agbiro kak pa lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Ang mga no adda ammo da. Wana nang. Siya kung ti makamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya manang Angelica. Anya nga day ta naka-envelope nga iniga ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka mat? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ijay sentro matlaan. Ho? Sa dino iti manang? Agpasentro ak inton bigat. No kayat mo, di agkuyog ta. Na, agawid ka mo tadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-apply ak inton bigat nanang. Ijay, Tsak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica inton bigat. Anya? Nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Kanyati ko na bitayan, Angelica. Agidan kayo kanibubot ngagpasentraw. Wan nanang. Ika niya ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang saludsudan na mo't aminan. Ada isuro ka pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga aramidag ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay haul? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay katmayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatag katada pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano ngay amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na ka nga rudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Inamaabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Si kakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay naitangag parparik nakin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak kaw. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amoyo ngay, tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy nga nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbudan si kabubot. Anya kay lakit di mat nanang. Agsaludsud kayo. Ngam nosong batak. Di yung matrangad pat yan. Saludsudak iti boss yo. Wen Okay lang. Oras saludsudin nyo iti busmi. Nukayat yo. Ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Nibubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ang nibubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rodan tamangan kamatan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagaken ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Ada ka na iti nakakita ka na Angelica ken bubot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, Mike.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Amang ano adamat ng tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga ino adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maisa. Ay, sana mabalin. Jack kayat ti Marites a manugang, tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jack kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di aya nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita ka da kayo ije sentro. Kayat mau, tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok kaming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon niyo ni Bubot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na anya. Anya nga ro ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jack itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jack kayat ti chismosa ang manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jack kaya ti maadaan iti manugang Amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot a mismo tinang ibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon nyo ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kadaya. Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laang. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jack kaya ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Tano saan? Papanawan kan dito'y balay.
ita makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Ang mga mutno po na nagbalbaliwan jay tao. Kasano no saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, ah? Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Na, anya ti aramida may jay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pailaang manain. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag ma't asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat ma't no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Daytangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismosam ngam natangken met taulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak. Apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asikati type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kayat ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguradwam laang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikarik, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguradwam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawan dayta nga o kailangan ka ti relasyon da Bobot ken Angelica. Uwan, paliiwag lang taday dyan nga Angelica, tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita dita waiting shed, sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka, rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sagon daway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga inted na kanyak. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Manaw, timpaw it ni Manong Mau Amanda anak kao. Apay ka din, nanang. Adda may gatang itilitsyon inton birthday. Addaan, nanang. Agurder ka nga rudan ah. Nyalakit din, nanang. Saan mo't aras dayta? Nasapa pa'y mat. May mayat latan no advance ti order. Tapno saan tayo ama ibusan. Agordarak to itiletsyon ti kaaruba. Ay, saan? Diyak kayat dita. Na, taapay. Diyak kaya ti lechonda. Gumatang kalaangan iti sigod na paggatgatangan tayo. May mayat ijay. Siguradaw anaimas ti lechonda. Ayan na nga'y dagiti impawit ni Manong, nanang. Indulin ko ah. Manan, nangitulinan nyo nga'y. Basta indulin ko ah. Apay aya. Tunggal ada ipawit ni Manong, iduldulin. Sayang dagita no ag-expire, nanang. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag. Ibingayan nyo dagiti kasinsin tayo. Tunggal agpawit ni Manong kat adu ti ipapawit na. Chocolate, groceries kan vitamins. Diyo mo't lama ibus dagita, nanang. Saan mo't amabalin nga ipadawat ko dagita? Nagregregatan ni Manong mo ijay abroad. Ipadawat ko laang kadakwada. Ni nanang mat, dakas tagim emote. Basta, di mo pakibiyangan dagiti indulin kaw. Dayta ti jacket kada kayo, nanang. Mahilig kayo ang mangidultulin. Natawunan pa yan dagiti daduma. Ayan ngayon, tilitsyon nga in-order mo, anak kaw. I-deliver dan to intun madamdama, nanang. Simbang patan dagiti kumaray. Apay adi mo pala ipadeliver ita. Tapno adamat may display iti lamisaan. Anya lakit din, nanang. Di kay makaururay mat. Aywan gayam. Inimbitayo ka din ni Uncle Dulpo? Iti anya makagapo nga imbitarek dayjay at tao, anak kaw. Kasinsin nyo dayjay, nanang. Nalipatan yung samat. Amumatan dayjay. Mamirmiraot da. Abangan no iso na pa'y kiniti magibos iti may sagana amakan no kwa. Agsasaw kayo. Kasla kay baknang. Saan man anasayati kasta, nanang? Laglagi po nyo. Ano saan ang nag-abroad ni Manong? Saan kaya makaraman itinaimas? Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Ipadeliver mo ti lechon ko na. Ado mo ti tao itayan daan ti Petra, susan bakit? Kasangay ni Auntie Petra ita. Bakit? Imbitado tayo. Awan mo tinadakdakamat ni Auntie. Di bali latan lakay. May mayatan no santay nga imbitado. Tapno awan ti pampanunutan tayo nga utang kadakwada. Sa bagay matkat di ah. Ni Tatang, kunak man no nagkuyog kayo ang nagawid. Di magas itayan ti kumpare na. At lalakano na patag nga ibagana. Amang ano mabayagan ijay. Saan ba't siguro? Sumaron wakto adagos ko na naman. Panawan ka pa'y nga ron, ta ipapudot ko ti kape. Dumagas kayo ba, Uncle Dulpo? Dumagas kayo pa'y tamangan tayo. Anya okasyon naman dakan. Birthday ni Nanang ita. Nalipatan namot ng imbaga kada kayo. Ha? Ay, wanan niya. Ala, sumrok kayo, Uncle. Ado tinaisagana pagsasangwan tayo. Ay, nakababain sa magkanakan. Awan ti rumbang apagbainan nyo, Uncle. Dat tayo laang mag.
Agsarita taman, Amanda. Maipapanitian niya, nanang. Anya ti aramiden dayjay Adolfo dito'y balay, ah? Kas makita yumot, nanang, mangmangan. Saan ka di nga imbagaken ka adi mo imbitaran dagita? Anya lakit din, nanang, kasinsin yun ni Uncle Dolpo. Awan mo tiyan mo kadakas nga inaramid na kada kayo. Tapno imutan kan guraan nyo iti kastaunay. Ibagam, tagawaan na timangan. Maruruda ka makakitkita iti panagrupro pa na dito'y balay. Ay, jak amo kada kayo, nanang. Talaga ajak maawatan ti ugali yo. An-anwam manan tay supsupot mo amakan si ka, Amanda. Itad ko kini Uncle Dolpo, tapno adamo ti ramanan da kasinsin Susan. Asino tinangibagaken ka amabalin mo ti mangibingay kadakwada? Si kaya tinag-birthday. Nagdesisyon ka man na sikalangan. Oo, nay kayo, nanang. Nalabas mo tanti kasta kinaimot yo. Tapno ibagak kada kayo, kwarta ni Manong tinaigatang kadagitoy. Muntay na kitamakan. Sana siyak ti pagpungpong tudam, ah? Ay, hindi umot la maibos, nanang. Sayang laang numabanglas iti ref. No saan na maibaos? Baybay am di tatauray mabanglas. Ay, dakas ti kapanunutan nyo. Kasanunod dumtungto ti aldaw nga agkasapulan kayo. Asino tinamnamaan nyo at tumulong? No da kasinsin mo asusan ti dakdaka matam. Anya kumangay ti may tulong dagita kadatayaw. Bagidan to pa'y kadida matulungan. Datayo pa'y laeng nga ta. Madandanagan akong lakay. Uray sak nga rutbakan. Rabiin nga maawan mo ni tatang. Anya nga tano, mapanta iti ayan ti kumpari na. Dako! Ha? Ah, tatang! Nay, apay kasta tila nga yung kasawa. At ka ti parikot. Kasta unay ti danag mi kada kayo, tatang. Naimbaglangan, tawan dakas ang napasamak kada kayo. Wan nga raw. Itay pa yung urayan da kayo tatang. Pasensya kayo no narabi anak. Nakipanganak kami nito ayan dantiyo apitra. Birthday na ita. Oh. Kadto'y tintin ni Amanda amakan para kada kayo. Nag-expire bagaya man tinado mga idol-dolin ko. Sa bagay, nabayag nga mi nagtidaduma dito eh. Itaman pa, ngayon ruwaryo dagita induldulin nyo, nanang. Ah, ay ikwa, agdalusak laang anak kao. Nay, nagadupay gayam tinabati dita. Diyo pa'y lang nga itadagita daduma. Siyak ti agdesisyon no asino ti ikak. Kan no kaanaw nga itad kao. Da kasinsin Susan, nanang, ikan nyo ida. Makitan to ah. Amuyo mo ti kasasaad da, nanang. Ay di nakman reng-rengen si ka, Amanda. Isudala ka na yun ng tidakdaka matam. Awan la tidaduma aya. Wan, ata iso dala ang ti kabagyan tayo nga asidag apagpatulungan tayo no kasapulan tayo titulong. Sa maysa, uray pobreda, nasaya at dananang. Saan da akas itidaduma dita, anapaidam. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Dolpo. Adda ka diti bagam kasinsin Petra. Bagiyaw. Ha? Kanya tilinaon da iti asupaw. Basta laam latan. Para kada kayo da ita. Ay na, ang yaman na klaunay kasinsain. Imported sama na kita, Ay uwan na. Tapno makaraman kayo mat iti imported a produktaw.
Kita am dito, Susan. Anya day tatang? Intid nanti mapitra. Imported na kita, uy. Nagkapo ka no, Jay, abroad anak ka. Kitaag man tatang? At dati kape, vitamins, at pa chocolate. Aywan nga agpaiso. Hey. Nakaskas daaw, tatang. Nakaskas daw tiyan niya. Italaang man anang tad ni Auntie Petra? Okay lang, anak ko. Saan namot a responsibilidad ti mangtad? Nukas tangan dati ipaw iti anak na nga OFW. Muntoy man dagita tatang takitaag. Kita, ato da ita. Sa balik agparparik na kanyak tatang. Sika, hindi mo anak ko. Pag pampanunutan pa iti dakas na ang time. Kunak tumat tatang. Apa ka di anak ko? Expired matanda gitoy. Anya! Anya tilinaon ti supot anay para bawi ti lamisaan, bakit? Di mo kutkut day talakay. Anya dito aya. Imported mo't na gito'y bakit? Dapay tsokolate. Di mo kutkut dagita kunak. Nangalanyo ti daytoy. Inted ni Auntie Petra. Ngam expired ang dagita. Anya? Jak amoy ti day kasinsin ni tatang. Pagbali na naman abasuraan da tao. Bakit anyang ron ti planom ka na gitangay? Isublik ka ni kasinsin Amanda. Saan tayong agbibisin anya? Isublik da gitoy, kasinsin Amanda. Ne, apay di ta kasinsin. Inted ka no ni Auntie Petra ka ni tatang. Anya? Kasta unay tinagsak ni tatang. Tadaing nyawid na nga imported. Tagayam, expired mat aminan. Day tati bagbagak kininanang. Pasensya kan kasinsin. Jak amo ti maipapan iti dayta. Awan basol mo kasinsin. Sukataklaangan kasinsin. Sumrok ka pa itay supot ko ti itad ko kan ka. Ay, saanan kasinsin? Awan ni nanang dito'y balay. Sa maysa, kwarta ni manong tinaigatang kadagita. Ni nanang laang tinaimot kasinsin. No adda ni manong, sigurado nga ikan na kayo matlaang. Naksayan tinuldulin ko iti silid ko ah. Dang tedak kada kasinsin Susan, nanang. Apay anang ted kapaylaan ket adamat ti inted ko kanidulpaw. Tiintad yun nanang, expired matan. Insubli ni kasinsin Susan dagiti intad yo. Pagbasuraan nyo matpiman dagiti padayo at tao nanang. Ay kwa. Saan anasaya at ti kasta? Uray kas jay ti kasasaad da. Irespeto tayo latta kumamot idaa. Adamot tirik na, da masaktan. Kumusta ti tricycle, Jeric Lakay? Natarimaan ka di? Mabalin nga agpasada ka, intun bigat? Owan bakit? Natarimanan, isungin nyawid ko. Nasayat mat nga rodno kasta. Masapul nga agpasada ka. Ngamin, maibusan ti bagas tayo. Owan, hindi ka madanagan bakit? Agdiskarti ak iti maigatang iti bagas. Maala, ag-shower ka nga rudan, tamangan tayon. Ni tatangay. Ada iti silid na. Madama nga agin ina na. Ayabak to, no makay dasara. Amanda! Amanda! Apay nanang, ano kayo? Sana makaagis, anak ko. Apay nga isa pay rabiin. Itaray na kiti ospital.
Jak kayat batay. Ay, mabit lang, nanang. Ito gaw yung pay beta awagak ni Kasinsin Susan. Barang natarimaan ang tricycle da. Hindi po mo ti silaw ta maturog tan bakit. Agpasadak pa inton bigat. Na, kasino ti umawawag katrabiin? Mabit lang ta kita. Nyaman damot. Sung batam, ang mga nun napatag ti paganakan ka. Hello, Kasinsin. Hello, Kasinsin. Natarimaan ka di tricycle yo? Uwan Kasinsin, apay ka di? Mabalin ka di nga itry tayo ni nanang i hospital? Apay, naan ano ni auntie? Saan ka no makaangas? O sige, mabit lang, tay bagak ka nila kay ko, Kasinsin. Agyaman na Kasinsin ha. Urayan kayo dito'y balay. Uwan Kasinsin, agsagana kayo matan, tay baon ko nila kay ko. Oh, apay ka no? Itaray yun yan ti Petra iti ospital. Saan ka no ang makaangas? Ang mga no kimaro manan ti an-anayan na. Kumusta mo ti marikrik na yun, nanang? Ako naklakit din no jak mailasat, anak ko. Ay, Pagyamanan nyo, taada ti tricycle da Kasinsin Susan. nakababain launa, anak ko. Isuda pa ilang tinangitaray kanyak dito yung ospital. Banag, apagyamanan nyo launay. No awan da nang itaray kada kayo, awanan na. Ang mga no naustol kayong nanang. Ay, di nakman but-but gan anak ko. Pudno ti bagbagak nanang. Saan kay akabaan abagkatan nga itaray dito ospitalan niya? Ala, wanan. Anya nga ro ti plano nyo ita? Agkid daw kayo kada iti pamakawan kadakwada? Agyaman kayo matlang tauray dakas kayo ti mulong dalatta. Ay, wan anak ko. Makarwarak dito yung ospital. Agdiritsuak iti ayanda. Masapul pa'y gayam nga dati dakas sa mapasamak kada kayo. Sa kayo agnakam? Ang lalaki day, di kagbalay na napaidam. Di mo imutan ti pada mataaw. Iti kasta, kit andan to ti tumulong king ka, nusika ti agkasapulan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Mapan ka manan agara daw, numalpas ka amangan Agusto. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pa'y laang. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Jak pa'y ngarod mo't nabsog na nang. Maalangarod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanto agara daw. Wala nang. Naskan nga agbusogak, tapno napigsaak nga agarado. Ay, katuan na anak ko. Imbaglakit din ta may baon ka nga agarado. Di anak ni Mari Ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, di anak na. Di laagin inom, ti muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamatan yaw na nang. Wan, sadot day jay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon dayjay. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko no niya ti ibagbagana. Isumater aramidak na nang. Jak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at matngarod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa di numanon ti papanam si Kahulyo, Mapanak dita store ni Tata Sindong. mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya mo, ngagkapsot ti bagay, no jak sumok mo. Ayawan mo, Hulyo. Ati mo pa'y tay anak ni Marituria ani Agusto. Ay, di naman ni kumpara iti dayjay. Asobra apito, ngam kurang awalaw.
Oray kasta ti bagbagam ken kuana, tananak nakam ngam sika. Limpyo wa katao, nanang. Daya ngay, at kurkurang na. Sikala ang ti mangibagbaga nga dakurkurang na. Nice, sikamit ti lumabas, at kurkurang na. Anya kumamat nga iti kurang ko. Kurang ti utag mo. Apay, makitkitam ay ati utak ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat Kasanaw, kita da kurkurang mo. Sige, panawan ka pa'y. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti bagbagam. Ala, aggagit ka. Sana balay, tanagdakkel mo't tabagay mga agaradaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimot kaninanang ko tikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito nga da kurkurang nan. Mapan ka malangan agaradaw. Pay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita da kurkurang mo. Si kamot gahan ti agsaksak do diti bombaan na gusto. Wen, napintas adayana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagdigos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito'y deta timbam. Ta siya akong timang karga. Alaman nga rod, agyaman na ka, gusto. Awan anyaman na napintas adayana. Numapnok da ito'y. Itulod kan ije balayo. Takaasi ka no si katimangawit. Nadagsan da ito'y. Ay, oray sa anan. Kabaalakmat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakin ka napintas adayana. Saan nakasapulan ni nanang? Saan mat nga agdardaras nga agluto? Alaman lang. Talagaan na kasingsingpot ka, Agusto. Hi, Diana. Si kamot gayam di masabat ko. Anya ka diti bagam, Julio. Awan mo't kit di. Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga rod. Ay, mabit lang, Diana. Sa dino ka diti papanam? Ken anya day taawit mo. Patupat da itoy. Itad ko kini Agosto. Nagswerte mo tindaya akurang apito. Sobra awalaw. Tauray la sagutan pa. Anya akurang apito, sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa'y sumay. Ada kurkurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amad lang? Sikat ada kurkurang na. Gaputa sadot ka. Ni Agosto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan. Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawan ti bagem. Ha! Hoy, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day? Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay nagbayag mo ti jay tay. Kay, nakisarsarita Apay, sipsiputam ka di ni napintas adayana. Anya, napintas sa Diana ko nam. Kituan ta nagpintas met nga ro diti panagkitak. Kursonadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day, kaya nakadayjay? Kaya't apay kit dinasaan. Ini kan naktupay iti patupat. Siyak, ti kayat ni Diana. San kit asika nga dakurkurang na. Ha? Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na sika? Una, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No sika kumati kayat na. Di sika kumati ng tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No sika ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asa na siya tinang tinan na iti patupat. No di kat sika, takas labaka tabagim. Amo na arawit ka. Kasta? Iso boy. Ha? Damagak tuman kan napintas adayana no agpaiso day ta ibagbagam?
bagmet ta nagsabat ta dito'y dalan napintas a Diana. At ako madamagag. Anya day ta gusto? Apay gayam nga inikan na kiti patupat na pintas a Diana. Inikan ka, gaputa na kasingsingpat ka kanyak. Kanayon nakatultulungan no kasta ang makita mo adar aramidag. Day talaang, di makagapo? Ha? Anya, piti kahit mo nga ibagak ang makagapo aya. Kunang amin ni Julio, iso nga inikanak taamom arawatak. Dayjay manan a Julio? Saan mo apat-pat yan ti bagbaga dayjay inuulbot ti bagbaga na? No kasta, kay kayat nak ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka ah. Oh, yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso ka no ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oo, pagan anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nanang? Anya, panagkunam kat kayat na ka dayjay. Asino nga'y timangayat kan ka, kat sadot ka mo. Ni nanang may nalabas mo dahil ako na ayaw kanya ka. Kaslamot sandak nga anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga, kat awan mo't sirbem. Tulungan da mang gidi nanang. No kasano nga armon ni Diana? Ay sos, awan lat ang mukon, akayat na ka dayjay. Nanang, panagkunayo. Kaya't nakngata ni napintas a Diana. No ibagak nga agasawa kami. Ah, apay, kayat mo ni Diana. Kaya't kulaunay nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Eh, kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na ma. Ibagam nga agayat kakenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Ah, kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak mo't nanang. No kaya't naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan. Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ni Agusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tatiag pamilya. ay kad no naggagat na niya ka nakak. Apay kiti na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramiden na numaminsan. Naglimpyon to na niya no mga asawa. Nga tama, nong? Ay na, patyan na ka din kao. Adon ti amamok akasta ti kasasaad da. Ngam idi nag-asawa daan ay sos naglimpyo da. Ay ngam, aguray ka man. Sino ayat tinakariknaan ti ka nakakiti ayat? Ni Diana, manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Ah? Kasta ka di, manong? Wen. No, kasta. Adamat nga rod bukod a diskarte siya, anak ko. Isumat lagayam akumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. Taduad dan tuman oras ka. Umayak man niya balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas a Diana. At ako maibagakkan ka.
Anya day ta gusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya ngamin ayat ti ibagam. Ay, kuha ngamin, napintas adayana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbayso? Wen, napintas adayana. Saan ka kadi nga agungat? Kwa gusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanyak, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta, kayat nakmag. Ha? Agasawatan. Ay, saan ta pa nga agasawa Ado pa'y nagitikayat ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka kadi amang tungpal no anyaman dagiti isurukan ka? Napintas adayana. Amok mo ta sa anak nga isuro iti kalukwan, tanasingpet ka. Agpaiso ka day, ti ibagbagan ni Augusto asinong bata mo, Diana. Agpaiso, nana. Ay nabalasang ko. Imbagman, taada ka ang mga yat iti anak ko. Anusam ko kasla inuubing matigargaraw ti anak ko. Saan kayo ang madanagan? Ta isurok no anya dagiti rumbang abaliwan na nga style na, nana. Ala, balasang ko. Isurom no anya ti pagsayaatan na. Kat adda aklaeng dito ya katulungam. Alalayan kayo, aging ga akabailakpay. Agi amanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpet ni Agosto. Managtulong. Kat day tati may saan nakatinagan tiriknak kan kwa na. Naimbag nga aldaw mau kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. Agtukaw ka Ay, napariir dito'y papagapagtugtugawa ba? Unangkal, mayat ti agpalamiis ditoy. Ay, nadamag ko. Asinong batan na kamutgaya man ni Diana. Ay, unangkal, agasawa kaming taon. Ay, katsay-saya atam nga ron ati agargaraw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti amok angkal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laeng mo ti mangibagbaga akanayon kanyak iti kastangkal. Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amok akurang ko angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Why? Ay, unangkal. Nasaya at may tanaranaan ka rito Nagdakkal at Apay ka day, Julio. Biliba magking kanya. Sinong batan na ka ni Diana kahit adda kurkurang mo? Marmarwam ka namang pagpabain kanyak. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakila tao, kunkunam. Kagpaiso may kitam tabagim Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsen ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginumlaang ti amom nga ramidag. Kita ang man tabagim, kat kaskalapilat. Ala, agawit ka kidin, tada sumunga da bagyo. Amangan no itayab na ka ti angin. Uno saan, agi sabikil ka iti bato, tapno di ka maitayab. Anyati ko na. Talagang adda kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matan. Ha? Nagdakkelak, idinto ta nagbasit ka, ngam tapisan na. Hindi ka lang nagbutangan.
Danugan ka man laangan? Adik ko. Natukol sa tisikat ko. Talaga nga dakurkurang mau. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang ko. Tatukkulak tasikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam. Apay akinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsen ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno dinakton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabel? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Uwan nanang. Amok daytan. Anya laki dain. Saan tayo nga aguyaw? Wano mang pabay ni tipada tayo ataaw, no nakarkarumay ti pakadilawan tayaw. Kitaan tayo nga umuna ti bagpagi tayaw. Sakbay at isabali ataaw. Anya laki dain. Papagayaw. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, manang tarabay. Anya laki din! Aday ta. Naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umadayuak. Tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta. Isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aglaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend ganto kadagiti picture mo, wine. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wine. One ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang tisin mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamat. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anaskan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, ayat si kagaram. Imbaga kami kinibakit ko, amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka dadyak nakabuyay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, pirmi, pare. Bakbakit ka na si Lusa. Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pare Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan.
agsagana ka kanyak, no adda maamwak si kagaray. Ada kamot maray. Anya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti panlok kin ni garay. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas niya iya kalakay na makababae pa ilang mag. Ay katpermi Iso man la permi asilos mo amaray. Ay kat natural Tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akum kumpormi babae ti katsachat na dita. Anya laki din. Ha? Ay, wag magkidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo ti cellphone na kat darasag tirumar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang among daak dito'y ngagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umaw-awakan ko na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpag mo tayo mawag ka. Mailiwak itinalamuyo ta pusis mo. Aguray ka man. Hoy, Garay! Anya tiyan aramidam dita, si kabagbagetan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taas cellphone tay badda-badda kumalangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon mo ti tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy Mike. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa'y abimakit kan limakay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukit din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kitdain. Ay, hindi kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Kati amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo ababaero? Katsan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang araw, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod, ananang? Ala, ibagakan manang jingki,
Tasukatan na tinadadaal a cellphone nyo, tatang. Inton maminsan nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yun ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manon iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakan yung mitkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Oh, adto ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Na, Ay nananang, saan kayo kumangagap apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawan, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod nanang kunakmanan? o anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Na, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoy. Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Na, Makamu kamutan iti biyag mo, ha? na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yu lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kin ni tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyo kin ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da dyan nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng mait. Makigayim mit no kayat na. Apay paritan nak nga ay. Di yu latan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yun.
atin ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay, video call na. Tinasayat, ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita, taawanan jay bakbakitaan, akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan a balo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasaag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Ne. Kaya't naasawag na. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pay. Batchmate ko na. Ay, ka-video call na pay. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali akachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. Adamot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Sakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kasto na ay isang dengtan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti uray asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call ma, Juan. Anya? Ala,
Makamu kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kuman di pagidaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na, apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na, ita, amo man tirik na na. Aywan bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay, aramidek mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki dain. No anya ti saan mo kayat nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.